Kudayım bardıq niyetlerimizni kabul kılsın. İnşallah Kuday nasip kılgan bolsa ertege kechqurun yol tartabız. Safarga çıkabız. Safarımız ulug safar bolsun. Biz Kuday Taala'nın konoğu bolabız. Kim biri uyuna çayga çakırsa dayardanıp kuvanычтуулук менен falança tuğanыбыз, falança жердешибиz үйүнө чакырып атат, жүр деп келинчектер ичтип, балдарды ичтип барып, колдон келишинче белек бекчекебизди ала барып, анан сый болуп, конок болуп келебиз. Ал бир инсандын чакыруусуна болгон жообубуз болот. Азыр бизди Кудай Таала өзү 70 000 пардасын ачып коюп, Kuday Taala 70 000 parda менен тосулуп турат. Ошол 70 000 пардасын ачып, кимдин тагдырына насип кылган болсо, бул жашоого келе электе рух табиятынан Аллах Таала жараткан маалда Kuday Taala'nын чакырыгына жооп кылып, Ибрагим алейхиссаламдын чакырыгына жооп кылып, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, innal hamda ve ni'mata leke vel mulk la şerike lak deb kim aytkan bolsa, oşol kişi ertege konokko barat. Bizdi tosup aluvchi kim tosup alat al жерден? Bizni jaratuvchimiz asman menen жерди жараткан, бар менен жокту жараткан, bizdi bu dünyoga keltirgenden dagı musulman kılgan. Musulmandardын dagı içinden Kuday Taala'nın özüne kulçuluk kılıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümlerini atkara turgan kılıp, an içinde dağı Kuday'ın özünün aldına bara turgan kılıp jaratkan. Oşaga şükür keltirip, ertege Kuday Taala'nın aldına çakıruusuna jakşı barışыбыз керек tuğan. Barıp жүрgөндөр görgön, bar elekler inşallah erten görösдөр, tavaf bolot, 7 jolu tavaf kılıp, Saya degen jer var, 2 toğun ortasında çırkalap, to dese to deb elestetpegile, aska zo deb elestetpegile, büt mümkünçülüklerdi tüzüp koygan, bundan da kılıp kafil dep koygan, oşol jerde çurkap, anan keyin erkek kişiler çaçın aldırıp, ayal kişiler çaçın kırktırıp uçuna. Oşonu menen bizdin bütkül, uşul günge çeyinki kılgan kemçildiklerimiz, uşul günge çeyinki kılgan kadaçılıklarımız, büt barın Kuday Taala'nın kudretimen, özüne konok kılıp çakırıp atkandan bar joğun jak kılıp beredi. Bardık günölerimizni keçirip, eneden kanday tuğulgan bolsa insan, kudda oşonda darajada taptaza bolatkanımız Kuday Taala'nın kudretine. Anı menen koşo, anın içinde ötüp etken ata-enelerimizni, çoğ-enelerimizni, tuğan uruklarımızды umra kılabız. Her birine kılganda oşonçalık günöbüzdü geçirip, oşonçalık umranın soğuğun berip, acılıktı soğuk. Oşonda erecelerdi atkarıp kelebиз tuğanlar. Oşoga Kudayım nasip kılsın barıştıkta. Bardığımızdı nasip kılsın. Kimdin taqdırına Kuday Taala жазып koygan bolsa, büt bar jogu bar ata. Barmayınça bolgu. Egerde buga çeyin kaysidir tuğandar acıga ketip atkan bolsa aytkandirsizler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bizdin bala çakabızın atına salam aytıp koygula, bizdin üyüzdün atına salam aytıp koyguladı. Egerde kim oşa amanatыңыздарды жеткизген bolsa Peygamberimizga. Peygamberimiz ölgön, biroq tirüdü. Kançadan kelgen bolsa, kançadan ne dep süylep atkan bolsa, kançadan o şerde kança jaman söz süylep gıybat kılıp atkan bolsa, balkim kançadan Peygamberimizga salavat aytıp kabırına varıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabırı var, Hazreti Umar'dık var anjanda, Abu Bakr Sıddık'tık var, anan keyin 4-sünde İsa aleyhissalam'ın kabırı var. Oşo 4 koyla turgan sögünün jeri var. Oşol jerlerdi ziyaret kılıp kelebиз. Oşonda Peygamberimiz aytkan, kim maga salam aytkan bolsa, bul jerge gelip menin kabırımды görüp ketmeyince canı çıkpayt degen. Kuday Taala canın albayt degen. Mına barыңыздардын Kudayım inşallah salamыңыздарды Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e jetkizgen eken. Büt bar joğuңuzдар hazır. Kızlar tarqatıp berет. Avcılık salınma. Adam köp bolot. Aytып atpayman 1 milyon degen negiz көп эле bir meçikte 1 milyon adam.
adaşıp ketesiңер, tapпай каласыңар бири-бириңерди. Ошол себептен баарын окшош кылайлы. Түшүнүңүздөрбү туугандар? Ana. Бул бүткүл дүйнөнүн азыр талабы ушундай болуп атат туугандар. Жекечелер бир кишинин чыгармасы эмес. Вакцинаны алды. Жети килограмм колго алганга уруксат берет. 37 килограмм жүгөн алып, түшүнүңөрбү? Кайтып келетканда. Угуп алгыла. Ошого жалгыз эле муну алып алсаңар, же башка менен алып алсаңар азыр кылып болот. Айылда суу менен курмаласыңар, аялдар деген жанагындай базарга кирип чыгат, бош базар бар айыл өзүнчө. Түшүнүңөрбү? Ошого муну колго алып алгыла.